Hadin artili ki nami kai yo Spain ke jingjob banakong ha ke UEFA Nation League dakwa penrem ya ke Switzerland daiwei la not goal ya kan ke goal jong ke jingjob la thep da Pablo Serbia ha ke menit ke bakhalai kan ke goal kalabiang ya ke Spain banyo khori ki lai point bapura na kan ke jingikon na ki lai li ki jingla kai ke Spain ki lio san point dakwa ya kai Arsen bat job chisen kumlai pi barok ki prolog jor ki ba josen tanan lan sngap ki kubo sport ha kan ke channel ha ko wai pat ke jingla kai ke Portugal klub teng ni ke jingjob dak bo penrem ya ke Czech Republic da ar da not goal ya ke goal ban kong la thep dau kan silo ha kan ke balai pulai ke goal ko ba la thep pat dau kan kalo ha kan net ke balai pom pra ya barok atlet goal ya ke bol la pas dau Bernardo Silva leng ba ki ni ke jingjob Portugal klayo nyau point ki lai tli ki jingla kai da ba mat ya ke wai kan nam ni khai bat artli ki nam job Hakawai pat ke jingla kai ke Serbia kala job tang di vela not goal ya ke Sweden ke ni dai ke nam rem ko ba ar ya ke Sweden ban yo tang lai point ni ki lai tli ki jingla kai Habu phais ki wai pat ke jingla kai ke Kosovo kala job ya ke Northern Ireland da lai la ar goal ke Gilbert kala ya khai bat ke Bulgaria da mar ni wai goal kan ba ke Estonia kala job ya ke Malta da ar ni wai goal ke Georgia kala job ya ke North Macedonia da lai not goal kat ba ke Greek la job ya ke Cyprus da lai not goal ke jingla kai ke itnat shibin unmet ke Austria kan yakun bersya ya ke France ke Denmark kan yakun bersya ya ke Croatia ya ke jingla kai pilan pe lembang Geo TV Airtel Extreme ha ka channel jong usani ten 1 la nei ten 2 de perlok tang kini ngin saya kendo pat ha ka bai video bat ya ka highlight jong ki video pilan pe ya ka link ke bangan sebo ha comment jong ke video bat kini ki link kin long tang kato kan ne bat anda la janmet kini ku video kin nam long show namar la remove da ka UEFA e tang kini ngin saya kendo pat ha ka bai video kulai shibona